you are gangsters? No, we are Russians. Большие города, пустые поезда, ни берега, ни дна. Все начинать сначала. Холодная война. И время как вода. Он не сошел с ума. Ты ничего не знала. Полковнику никто не пишет. Полковника никто не ждет. На линии огня пустые города, в которых никогда ты раньше не бывала. И рвутся поезда на тонкие слова. Он не сошел с ума. Ты ничего не знала. Полковнику никто не пишет. Полковника никто не ждет. А здесь что останется? Как что? Менты? Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. Звенья собираются в длинные цепочки. Линия жизни становится точкой. Строчки и стежок за стежком шьют твое тело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник, полковник. Моя свобода — это радиоприемник. Быть другим — это значит быть всегда одному. Выбирай, что тебе сумму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода и в нее нет входа. Сода для того, чтобы чай был черней. Понятно? Тогда и себе налей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо, есть приемник в магнитофоне. Чай и папиросы, ответы на вопросы, допросы. Опять допросы, мой приемник. Односторонняя связь, тире и точки. Арабская вязь, я не могу сказать, но зато я слышу. Я видел, как крыса становится мышью. То, что не стереть, как сильно не три. Свобода — это то, что у меня внутри. Kura Filipas Anglija užima labai daug laiko, bet aš jau randu laiko pasistiprinti. Nematė žmogą valgančio, kuris pilasi degalus. Dar trumpa.
užteks. Ant banano. Jo, labai gerai. Dabar šiuo metu užsičiau, nesu tam šneku. Šiuo metu pademonstruosim šitą 2 litrę žvėrę nežmonišką akceleraciją. Tai pasišaušėjimas į žiedą ir, kaip sakant, liaudiškai per tapkę. Reik man šitą juostą. O! Šiaip tie. Oi, palauk, duok išvažiuoti į žiedą. Gerai, jungiu antras. 3. Dugnas. Kyla. Leidžias. 4. Pakalnė. Nu, nuo tokios pakalnės tai gerai greitėjas. Pafilmuok ir pakalnę. Pakalnę gerodik. Ir ačiū posakį, avarinintį. Idiotas visiškai. Žodžiai, greitis dar kyla. Dugnas spaus. 70. Dugnas spaus. Dugnas, gi Gerai. Vėjas labai didelis iš šonus mėta. Tai man gerai, spaudžiu dugnas. Šiokia tokia įkalnė. Dūsta. Dūsta. Pridūsa. Tai gerai. Baigiam užvažiuoti. Gerai, dabar. Trauk ranką nuo varinio. Kaip idiotai kokie. Gerai, čia jau nebereiks sauguoti. Tai palauk, kalba. Tu man trukdai, supranti, posūkius man reik rodyti. Man. O, žalias daiktas. Žodžiu, va, tuoj pafilmuosiu, kaip biški lubas siekiam. Šitie va biški kliūna. Ai, nedaug dabar. Nėra baisus. Jo, važiuojam plaut mašinas. Kadangi ta proga lyja, tai turim daug šampūną, tai sugalvojau mašiną apiplauti. Ištepliojam mašiną šampūną, dabar kas beliko, tik tai ją nuplauti. Tik tai kažkoks pydį stabdo arba stoja. Tai to avi, eik tu juostas. Važiuok. O! Žodžiu, mašiną apiploviam. Kelias uždarytas. Man nes aš dirbu. Ir aš nesirašiu 5 kilometrų aplinkui važiuoju. Va, minėjau. Vėl, važiuoju kur noriu. Kartoju dar kartą. Važiuoju kur noriu, nes aš giliai p***dėjęs. Ir už Anglijos kaimus. Jaunimas kaimo susirinko. Palauk, širk. Pagazuok dar. Dar pagazuok. Kaimas. Rodo savo javas. Priekį matom Mitsubishi elektromobilį. Ir dabar va toj, kai išvažiuosim iš tos šūdvietės į autostradą, bandysim eit drago. Kas greitesnis, ar aš
su 2 litrių motoru dizeliniu. Kai sveriu 3,5 tonos. Ar prieš šitą kibirą, batareikam Sirius varom. Pasklausykim muzikos. Bandyt reik pasiimti elektromobilį. Šis tolsta. Tai tu šitą elektromobilį nepavysiu. Kaip gali būti elektra už dizelį galingesnė? O aš jau sveria ant 3 tonų. Taigi jis greit nevažiuoja. Va, priekį. Jau nebėra. Jis ilgai nevažiuoja, semi elektrą paskui. Taip mes turim pinigų. Ir turim tualetinio popieriaus. Jį Ir turim flamasterį. Ten markeriai. Nesvarbu. Arba galim pasiklausyti šito nuostabus variklio garsą. Jeigu užsimerktum, galėtum labai lengvai įsivaizduot, kad tu skrendi. Su kokiu kukurūsniu. Nepriešusiais sparnais. Alexander Burke and Elephant on Radio 1. There we go. Have you seen Freya's strap? I beg your pardon? Sorry, when I say strap, I mean what the writing that they put underneath her name. All right, they put breakfast. Turiu trečią noškę. Va.